Il-ħadd 30 ta' April jitkompla il-kampjonat tal-Assoċjazzjoni Sport Muturi u Karozzi bis-sezzjoni Trials. Intant il-finali autocross li ma sarux il-ħadd 9 ta' April issa ser isiru nhar is-Sibt illi ġej. Il-finalisti fil-klassi modified huma dawn Gordon Johnson, Malcolm Borch, Philip Giovella u Terence Azzopardi kollha fuq Opel Corsa, Noel Zammit fuq Fiat Punto, Ryan Cicluna, Karl Mikallef, Godfrey Gauci, Jonathan Vella u Noel Vella kollha fuq Ford Fiesta, Matthew Borch fuq Vauxhall Nova u Jean-Paul Grech fuq Peugeot 106. Fil-klassi standard ikkwalifikaw Johan Vella fuq Opel Nova, Karl Cicluna, Quinn Camilleri u Angelo Gallia kollha fuq karozzi Peugeot 106, Dien Farrugia fuq Citroën AX u Nikovic Kirkop fuq Peugeot 206. Fil-ħames programm mill-kampjonat motocross ħadu sem 18 il-kompetitur f'erba' klassijiet. Fi klassi A l-aħwa Camilleri iddominaw din il-klassi bi Clayton Camilleri fuq KTM jispiċċa jirreġistra l-ewwel rebħa tiegħu f'dan l-istaġun, segwit minn ħuħ Kyle Camilleri fuq KTM ukoll. Warahom l-aħwa Muscat fejn fit-tielet post daħal Trevor Muscat fuq KTM fil-waqt li Paul Muscat ukoll fuq KTM spiċċa fir-raba' pożizzjoni. Fi klassi B rebaħ Ryan Fi klassi B rebaħ Ryan Faenza fuq Yamaha segwit minn Daniel Caruana fuq Honda fil-waqt li fit-tielet post spiċċa Adrian Bonnici ukoll fuq Yamaha. Fi klassi C rebaħ Michael Sant fuq mutur Honda segwit minn Joseph Azzopardi fuq Yamaha fil-waqt li fit-tielet post daħal Christopher Hartman fuq KTM. Fil-klassi tal-veterani rebaħ Paul De Guara fuq mutur KTM qabel Jethro Sant fuq Yamaha fil-waqt li fit-tielet post spiċċa William Sant fuq Suzuki. Fl-ħarnet fid-Demolition Derby tal-karozzi żgħar ħadu sew 15 il-karozza fejn hemmhekk ħareġ rebbieħ Brian Mascari fuq Peugeot 205 f'konfront dirett ma' Larkin Butler fuq Suzuki Swift.